Thengi muno Gitonga wa Bwina wa Karura Nyitu ndi guku kaunti-ini ya Laikipia na uyu ni mwena wa Rariak Majani guku ni thini wa gicigo kia ubunge kia Laikipia ithuro na tukiri ha na andu ethi makiruta wira umuthi ni muthenya wa kuhanda miti mwena uyu na no turakiurania horo wa andu ethi na gatiba ri mamiyukagia atia ni heanite ihoto nyingi cia kwiyaria ona cia gwika maundu mangi ona kwandikwo mawira na tukiri ha tukiigue o maroya moyaga ndeto ici atia. Karibu huku ni kwa Inooro TV, pengine utaanza na majina. Kwa majina ni Titus Ngetich. Kwanzia hii katiba ikuwe promulgated on 2010. Sisi kama vijana bado hatujafaidika kwa kiwango fulani. Kwa mfano kama kusikizwa na serikali. Tangu 2010 youth ndio sasa wanajiita Gen Z. Ndio maana wanafanyanga riots. Not riots, wanaenda kwa protest ndio waweze kusikizwa na serikali, kwa sababu maneno ambayo wanasema haitiliwi maanani na serikali. Kwa kiwango fulani youth tumeachwa bila kupewa kazi na serikali. Youth are just given manual jobs, lakini sisi tunataka ile ya kazi ya ofisi. Thengi muno tigwe mundu ungi mutongoria wa andu ethi guku hiyo no tarĩrie andu ethi ni mahiukitie katiba na ihoto iria katiba ya bururi iheanite. Hiyo no ambia maritwa ma ha maritwa njitagwo Francis Kareithi na no njuge ati katiba ni yacangeirwo muno nigetha irehe ugaruruku uria ugutuma mbeu njithi ikorwo igithie na mbere na ikure na ihenya. No undu ucio nduru wakinyanira. Katiba no na yarehe maundu mega, maundu macio mega andu no magaga kumanyita wega. Na koguo turuga atiriri, katiba no ni ibatire gukorwo yonanitie ugaruruku kuma kuri aciari, andu ethi na andu othe a bururi. No andu ni matiganeirie kana aria moire wathani matiamihingithirie kuringana na uria yagirire. Hihi ni njerere kwa andu ethi mangienda kurumburio na andu ethe no mende gucokio thiini wa maundu maria mathomeire orona ningi kweningijwo nigetha ongo ni horo wa ngirigaca uhoro wa maundu maria magirire uria kwiragwo ati urimi niguo urugameire bururi uyu ri ayuthi maingire mahote gukura na makure kiwango kia iguru kugera katiba-ini ino. Thengi muno ucio no uge wao ayuthi marauga matiri marahota kurumburio wega ona thengi gatiba gukorwo ikimetikiria kana kumahe ihoto ciao cia gukorwo makiheo kihoto gia kwandikwo mawira ona kwiyaria kuo kwene to ni uki no gukoretwo na ciiko cia unyitani migwate na maundu mangi na ni undu wa mahinda nguhoya nginya hu njokie mwaro mwena ucio wa studio tuina mbere na guthikiriria ageni aria angi maundu maria marathi na mbere na gutwira na kuma guku mwena wa Rariak guku ni kaunti-ini ya Laikipia ni njitagwo Peter Mwangi.